Tá Kyle chuinnig treis bheith híos leis le blianta beag an nós agus limnach i mar a réime. Le laing am san há limnach treis an lábh nótar áil ar na cuid i ngách le canis na hhéireann agus le canis strathe amháin. An mai róta tafta slí limnach a slí I mouth le canis strathe na blina seo. Bhí Brian Tyres agus Donal O'Grady I barcí chuomh supervalued an ceann seo. Tíidir rí take amach leis agus tá ón códaí meisteach mar lánta saí sin ceann lecht go leor. Tóca ge Cillian Buckley líonse perseachta san agus seachún Gillane agus é neadathe go hálan ar fad I gascairtó bhatún ach bhí san martha marchríoch. Bhatún Cillian Buckley sin ceanna éascan san just a coilte ní roid agus Gillane tachtan san ruair an a láir an san agus isteach sa cúna ní raibh seans ag gáil mar fiú. Tá sa gin tríú unad aige ó hostasteach beidir chun seans úr hénig te chuige hénig atá sé an sunnaigh. Cian Kenny. Dúirte go más san éir aige chun Cianar Cian Lynch. Búirte Garrett ón Cody mar spriocansa agus sé neisitá nach chuine. Is tá Cody go bach chun na gól ón choirne ar cúil ar Gillane. Sinné dríach a bhí tastáilhain. Ja, na scóran san dan ó Cody ní ród únta ag tactaisteach chuig agus rinne Sean Barton ní ród agus just lúise ar clé agus isteach san líontáin. Cian Kenny gimmert go díal a go hab na sathe agus tá sé láranna ag an san aríist. Ar an Gillane, seans go Billy Ryan a chu an bhróicear a bheasnú sé seo Cian Kenny. Trasta go dtí Paddy Deegan. At go leor níor thug sé fé scór. Tá sé do lorg Cody, tá sé siúd a lorg na gúil. Tá sé túirt féin tusa agus tá sé san ar chóil. Agus tá sé fachtan san aige Luke Hogan. Tinir chrecin na gasta cait. Well, ní ród an sco chuir isteach an san go dtí ón Cody an san agus chuir isteach agus thug sé a réigh an Castle agus ó tháinig an stuff an lí ród isteach an san stoppa ar dúsach an san críochnaigh Luke Hogan agus cúil eile ag Kilkenny. Geméidir go teach an túirt fé chúl. Agus é búirtíisiil agin tá dearg le Barry leis. Níor a bhís aige beag ná mór cá a bheith stetar. Well, dúirt go le gá chun géalt go limneach bhí seans le gan an tríú ceanna chéile. Achas fuirin tarna lethe iad go ríomhinnic Gillane anna cheantásta ag é héigeirtí chuige siúd agus seachas cúla bheith ag limneach. Le ag cílchaine tá peinte facht ag limneach. Limneach a raibbliú tríos na línte, Ciaráid Hegarty. Tascaí Cathal O'Neill agus tá TJ Reid febrú ag Lewis Inéil an san leistigh na lína 5 méadar a stad. Craim ceire ag peinte chláirithe choisí bíle sin. Cian Lynch. Donnelly chuir a gcothaige ach Jordan Malloy a teachtanis. Fós aige Cian Lynch. Dúlán agus tá Donnelly take an tarna bouta agus Shelley aige. Stechansa go dtí Paddy Deegan a rééis trasta go dtí TJ Bigsa Samuel agus a fachta gan TJ Reid níl a tharú le fáil san éir. Ja, sin an triblónú san de bhí Alan Costello gafa le just duine ar chuine cíimín an sanna Cian Lynch de coilte ní ród cúilte isteach an hapig mar is léir go digan Kilkenny an san go sin an fad dain séirí nó an sin ní ród. Obair chruig an sanna ige John Donnelly. Declan Hannon ach dynach Calais ar siúd an san agus an réit orchan gleich an áil ón Cody is tóliam tá Cody ar chart a brí agus tá seinte. Nes buine tomisteach beidir an sa de Cílchaine. Dhá chart a brí go bhistam. Just to go in Dana and son. Just trust and listen, come on, you know, Moran on an idea they want to squeal them way Torlish. Also giwn, stach draw Donnelly, agus bhí sé ceart gan lappa hín an áir de beidir. Deisian side ag Ciaráid Hegarty pointer a hoilige agus ceann fachta go bhar an bhatún. Réine bhfuil éon áir a bhar na scór na fachta gan versan ó focan na saoir a pocan na 5 méadar a seasca an tríú ceanna gas a tarna le. Duine nada bheith Tommy Walsh atá
Sheenton son os Corden Chúil agus tá James Owens atá isteach. Sé Paddy Deegan atá ann tá fearcatagan ar deire hir. Peter Casey, Nish mar sin. Dieta míiste bheith ar cheathar Deegan taobhann sa a bra. Well, má tá carta beidir go carta darga bheith gáilt. Sinna tá rágam. Se carta darg ar a dúirt. Is an dí an son. Deegan na dírig teachtamach. Peter Casey na hasamh taobh agus de haring sé siar ar Paddy Deegan chomór san ó na muile tran hóna. Nádun son le Costello agus tá gadíocht déantan sa ige ón bháil. Seo fergúil anna luas aige gafisteach ar fór réil. Go chéine déanta gart ach an chríoch. Agus tá sé an críoch an ar táchtaí, but anna luas léir aige botúnarí sé aige an Costello son agus roiint fá botún déanta ag an lína lán cúil son ag Limerick. Se agus níos móna pointí luachfar an nó áiteach le cenis is táchtaí go mór isteach a gúil bútecha ar deire ar Liminach. Lost on early in the second half. I think we coped pretty well with that until, you know, they had a man off as well. So, look, I'm happy. I still think it's a little bit off championship pace, but we'll take the win today. We'll take a lot of confidence from it. It's important that we use the next 4 weeks really well, and it's important that, you know, we find another couple of gears as well, because we're going to have to. Early days, yeah, we're just completely focused of coming down and getting a good performance. Last year down here, we got beat by 11 points. Look, we had plenty of motivation coming down here today, but just a great performance. Okay, well, probably not your first man in the match award, TJ, but... yeah, I'll take it. 55 minutes, I'll take it. Okay, Paddy Deegan, Nick the Hammerhead, and Chutra known that the Chudadians TJ Rico heard of us.